Kita orang just patah balik, kita sambil ini nak patung. Ini kalau ada anak ni tertinggal ni, rasa tak teriman barang-barang dia. Berapa itu? 8. Okay guys, so hari ni aku baru je habis training semalam. Dan kita orang extend satu hari malam kat sini. Satu company bayar, lagi satu is my own lah. Alright. So kita daripada the show tadi, the show Hotel Resident, tak sempat breakfast pagi hari. Dan kita terus ke Formosa Safari Wonderland. Tiket dah beli online sebab kita takut tiket full. Alright. So wife aku macam biasa lah. Setiap traffic light satu bulu mata. Okay. So stay tune, kita jumpa dekat sana. Alright. Dulu kita berjumpa, dari stranger pelan-pelan jadi mesra. Pasir Gudang Town, tempat kita membesar. Senyum pertama terus jadi sejarah. Dan masa berlari pantas, tapi kita tak pernah lepas. Kau teman selamanya. Kenangan kita macam lagu yang takkan pudar suaranya. Obat sedih titre dalam hati saya. Alang-alang dah sampai sini, mungkin pergi sekali lah tengok Villa Dondong Sayang tu. Dondang Sayang kan Dondong Sayang. Dendeng. Dendeng tu makanan sebab so, terlapar. Tapi sini traffic light pun tak nampak, tak berapa ni. So kita bawa sampai dekat Formosa. Okay. Si El, wah. Dia adalah Hotel Park Royal. Baik, kita tidur sini semalam. Kita check. Saya tidak tahu. Jadi si L lagi saya, L besar. Wonder World. Afamasi pula. Apa ni? RM5 per entry. Kau dah duit RM3. RM3.50. Dia masih belum lagi siap. Daripada video tadi sampai sekarang dia belum siap lagi. So kita orang baru sampai dekat Formosa Safari Wonderland. Dan lepas ni habis nak tengok gajah berenang, buaya merangkak. Lepas tu nak tengok Villa Dondang Sayang. Alright. Okay. Terima kasih. Alright. Okey, boleh. Pergi buaya dulu. Buaya dulu. Wow. Ini dia. Mau jumpa itu buaya. Wow. Hati-hati kau buaya bawah tu. So this one we have a 3 type of buaya. Buaya Johor. Buaya, wah, atas kepala kita ada. Di mana ada buaya? Lebih besar. First time tengok buaya depan mata. Selalu dekat dalam air masin je. Ni kita dekat sama buaya. Kaki dia besar gila.
So dia tengah buat water treatment, so kita nampak sangat buaya. Okay, so ada jalan kat atas ni, kapal ke apa ni? So tak nampak dia punya ni. So ada seekor lagi buaya kat situ. Jalan jadi mesra, pasir gudang tahun, tempat kita membesar. Senyum pertama terus jadi sejarah, dan masa berlari pantas. Tapi kita Baunya mana akuatik? Oh, akuatik 11.45. 11.45 akuatik. Betul ke 11.45. Times of these entries, wild elephants constantly came to the farmland. About an elephant, especially for the Asian elephant. And one of the majestic animal, there is an elephant. Well, ladies and gentlemen, there are two major species of the elephants, the Asian and the African elephant. While the African elephants lie down on the ground. And you can see right now how the largest land mammal trying to get it laid down on the ground. And for sure that it's very slowly and carefully when they try to get laid down on the ground. And there is exactly how the elephant rearranged the there is exactly how the elephant they're taking a sleep now. For an elephant, it will only take a sleep 3 to 4 hours, only a short ride, not more than that, especially for an elephant. They like to sleep early in the morning, so there is a time for them to take a sleep. Well, if the table log is too big or too heavy for them to carry by using the trunk, this time an elephant using a steel chain, an elephant pull and drag and destroyed. Why such human-elephant conflict happening places like India, Indonesia and other Asian countries? Well, in the name of development, larger parts of a tropical rainforest are being cleared for timber. Body crops while the farmers are replanting or cultivating the farmland. The farmers watched the space while with the farmland that was scared and filled down rain. So there is the first technique from the Mahu. Well, this time the Mahu need to step down from the elephant for next demonstration. And this time the Mahu will try to get up from front of the elephant. By using the elephant trunk, once again the elephant will try to so you can see that man and the beast are working together as a one team. And once again slowly the Mahu will see by back onto the So next station, Elephant Aquatic. tak pernah lepas. Oh, Bachelor 3, kau teman selamanya. Kenangan kita macam lagu yang takkan pudar suaranya.
Lama dia bernafas. Oh, kita naik safari pula. Ostrich. Kita berada dekat sebelah kanan dekat bawah payung tu. Ni ada 2 ekor spesies burung. Nama dia burung emu, berasal dari Australia. Tapi dia burung tak boleh terbang. Dia burung nombor 2 terbesar. Selepas burung unta atau ostrich tu. Jalan teman saja. Burung emu. Ada juga ada dromedary camel. Ada unta bonggol 1. Ada betina. Ada 3 ekor yang dekat luar ni. Ada 2 betina, seekor jantan. 2 ekor dekat situ. Dia banyak jumpa dekat negara Timur Tengah atau negara-negara Arab. Yang 2 bonggol ni badak subu putih sebenarnya. Badak subu terbesar tu. Spesies badak subu terbesar. Terus ni dia ada gajah betina. Gajah Asia. Sini kita ni ada gajah Asia saja. Ada 2 spesies gajah tu, gajah Afrika dan juga gajah Asia. Yang lebih sebenarnya saiz badan gajah Afrika tu yang lebih besar dari gajah Asia. Ada tadi. Nampak tak anak dia tu yang kecil-kecil tu lari tu? Mana? Babi ni bila masih kecil anak dia tu cantik warna kulit dia. Bila dah besar macam babi dia. Macam babi dia. Tu. Lebih air laut tapi dia boleh hidup dekat air tawar ya boleh ni. Yang besar nanti masuk dekat krokodil dari Indonesia. Tanduk tu jantan yang tanduk tu betina. Tapi tanduk dia tak permanen. Dia boleh cabut dan boleh tumbuh balik tanduk dia rusak ni. Belah kanan boleh tengok ni ada lembu liar atau lembu banteng. Yang warna hitam tu yang jantan. Yang warna brown tu yang betina dari Indonesia juga ni. Dia bukan seladang Kalau seladang tu dia besar lagi garang. Ini lembu banteng. Boleh tengok kaki dia warna putih. Dia kita kasih keluar dia dengan dengan kawanan dia tadi tu. Dia suka gaduh tu. Kita Afrika hewan ni. Yang warna hitam tu yang jantan. Yang kelabu, yang betina ada 6 ekor kat sini. 4 jantan, 2 betina. Betina tu ada dekat depan sini. Dia burung terbesar tapi tak boleh terbang. Tapi lari-lari. Dia aktif malam ya hewan ni. Dekat sebelah kiri. Yang bawah payung ni nama dia Zumba, berumur 7 tahun. Yang tengah warna putih bernama Kiki, 15 tahun umur dia. Yang dekat bawah pokok sana tu nama dia Lily. Kelompok disiplin. Jadi kita belum berani kasih. Nama harimau tu dia cakap Giuliani. Ni lah Giuliani. Harimau tu. Kan harimau kan dia tak suka hidup ramai seekor. Tak pernah jumpa dia secara berkawanan. Macam ini juga. Harimau ni suka seseorang lah. Ni betina nama dia Jadi betul. Giuliani. Umur Stacy. Stacy bangun. Tiger juga dia aktif malam dan pada waktu malam penglihatan tiger tu tajam lagi tajam penglihatan dia malam hari. Jam tengah hari. Last hour. Dia berumur 11 tahun. Yang jantan yang belakang, yang depan ni yang betina. Anda boleh tengok beza jantan betina tanpa anda tengok dia punya anu tu, boleh tengok warna kulit dia. Yang betina ni dia cerah sikit dari yang jantan yang belakang tu yang gelap sikit warna kulit dia. Yang biasa betina juga akan kecil sikit dari jantan ya. Harimau Bengal. Dia nombor 2 terbesar Bengal selepas harimau Siberia. Hei, bangun. Dia jantan nama dia Pitam. Berumur 24 tahun. Dia banyak jumpa dekat Kelantan, Terengganu, Perlis, Sabang, Terengganu, Telok. Bukan dosa ni. Abang besar. Mamam. Abang besar. Iya, nampak. Ih, besar mulut. Pegang. Makan tidak. Ih, besar mulut.
Alah. Dia tidak mau. Dia tak nampak. Tak nampak ni. Please, don't look at the bird. Look at the bird. Look at the mobile. Alay. Alay, Eli. Pang. Pang. Bilang ke depan rumah tu. Dah kan kita keluar dorang. Oh, kangaroo. Tengok ni. Kangaroo. Kangaroo. Ni kangaroo lah ni. So, lepas habis jalan-jalan kat safari, kita ni gerak ke food court, lapar. So sekarang kita kat kawasan pet animal. Yang boleh nampak kat sini badak sumbu. Tu nak badak sumbu. Tadi tak nak keluar. Ya, cuma comel-nya. Markas. Kapibara. Tidak apa. Itu ni. Boleh pegang juga. Ni sini. Hendaklah. Peganglah bulu dia. Macam bulu babi. Kau jangan mencabut. Betul. Elephant. Dia. Dan orang hutan here. Ni. We go for animal fantasy. Sini macam explore sikit. Banyak berjalan. Xiaomi datang ke Zoom Melaka. Xiaomi tidak mau bekerja. Xiaomi duduk di sini. Xiaomi hanya mau bekerja. Xiaomi mau dari ke sini. Mata nggak dapat ini Xiaomi. Ini Xiaomi. Okay, so that Hello Genie follows origin native all the way from Africa. That's their origin. Hello Genie follow. Alright now, I'd like to invite one of my special buddies named Molly. Hello, come here. Okay, well, ladies and gentlemen, this is a species of Asian small clawed otter. Okay, Molly. Alright. Albino Burmese python all the way from Myanmar. One more there is a green iguana all the way from South America, especially Mexico and Brazil. So we're gonna bring it up to you very easy. You can look more closer. If you want to touch, please go up. Okay. Sekali dalam keluarga cicak. Okay. So at Mexico and Brazil. Nanti dia datang lah. It doesn't call it as a green iguana. They call it as a bamboo chicken or chicken of the trees. That is a local people right over there, especially Mexico and Brazil. But in here we call it as a green iguana or common iguana. Okay? And for the satunya, Ular tu. Pergi turun. Pergi turun. Ular sawah Burma alpina. Bagilah. Ular sawah yang lain paru-paru satu saja. Tapi yang ini ada Puma. Alright, come on Puma. Show your skill. Go. One more time. From our Puma. Catch the very good. Okay, this time we're going to bring in our cat name Jaguar. With a different action. One more time from our Jaguar. Without training, the cats will come to it. Okay, yep, one more time, come on, Jaguar. Slow and steady. Listen, as a ball, Banter's gonna do some warm up first. Okay, come on, Banter. Could you please turn around? Good. And turn around. And turn around. All right. Okay. There is
is an anti-clockwise. This time a clockwise. Okay, our panda, turn around and turn around again and again and again. Okay, ladies and gentlemen, this time our panda will try to climb up. Is it a prop? Ready, but the one to go? Panda! Yes, of course. From all over the world, all cats, they can climb up because they have their sharp claws, okay? Thank you, our panda. Slowly come down. Alright, thank you. Bye-bye. Okay, this is Apa? Come on, Lucky. Come on, Lucky. You gotta get something in front of down here. Come on, Lucky. Smile. Can you see that? Okay. One and only water partner can smile in front of people. This one. Very nice. Tahu lembu kan? Tahu lembu. Alright, kita kata okay, boleh for everybody dah ready your camera. So 3, 2, 1. Third one right over here and finally once get back to the go. These are the sun cornea. The number one is the sun cornea of the popularity in matahari. Of course, for the sun cornea is getting from the South America, and for the long duration for the sun cornea, at least is endangered species, and they are almost extinct. Teman-teman, inilah dia yang sun cornea berasal dari Amerika Selatan, dan untuk penonton teman-teman, untuk species ini adalah hampir pukul ya. Ada. Hello. So, welcome and welcome to our Mr. Amirul is coming in with our blue and gold background, Professor C. Novak. Hello, Professor. How are you? Alright. Today, at 3, we're going to test our Professor C. Novak at 2 by training him from. You sure you want? Yeah, nice. Yeah, nice to and for sure that it goes out for you, Professor. Yeah. So, Professor, are you ready? Which one? Yang mana satu kali? Nice speaker from. Boleh lagi. Ladies and gentlemen, we're going to bring our first that are coming all the way from North America. Please welcome our white King Peter. Alright, ladies and gentlemen, these are the white King Pigeon. And for your information, for the white King Pigeon, of course, that is coming from North America. And for the white King Pigeon, I think they are considered as among the trainable pigeon. Why? Because for the white King Pigeon, So go for MRT Animal, Ruka NJT, Combo JT. So this one apa? Oh, ni orang hutan. Orang hutan tapi tak nampak. Orang hutan. Cat have 32 concert in here. Wow, ini kot nanti yang bird burung tu. So kita di sini berjalan-jalan. Tu nak orang hutan, saya orang bandar. Apa? So kita dekat Monkey Island. So tunggu buat jam sampai. Ya.
going to Monkey Islands before we going lunch. We depart from city then going to Monkey Island. Oh, dia ada orang di sana. Okay. Cakap guys. Hai, hari ini kita nak jalan-jalan dekat Monkey Island. Island. Yeah. Ada ni, ada monkey. Tidak sakit. Ih. Say hi. Entah. Terus banyak kali ini. Oh. 他先看有没有东西。 So, Formosa depan tertutup. So, belum buka lagi still ada renovation. Ladies and gentlemen, we are about to witness good triumph over evil. The power, strength, and resentful guidance control prove the honor and reputation of the Leaderhood Indian Police, shining bright from the hands of the glorious Cold Riders.